काय टुरिस्ट रेंट बायक आणि रेंट कार असोसिएशन डायरेक्टराक मेळ्ळे ते म्हणटा काय टुरिस्ट गोंयांत येता आणि व्हायलेशन ट्रॅफिक व्हायलेशन करताना वतात ते गेले उपरांत ऑनलायन फायनी ते ओनरांक येता आणि तांकां फायनी भरच्यो पडटा त्यो रेंट बायक कारण ते AI सायन आसा न्हू ते लेट मेळटा AI सायन बीन कितें I तरी know. उपाय काडचो म्हणटा तो. I know there is a problem. We are Mhm. solving that problem. Mhm. Understood me? I have identified that it is a problem and it causes a problem for everyone. So we are coming out with a solution. आणि Very एक soon. जो स्पीड गव्हर्नन्स म्हणटा ते तो जर कितें तेंकां हे मेळत जाल्यार कारण GPS तो तेजे खातीर ते म्हणटा गाडयेक प्रॉब्लम जाता आनी कितें जाता म्हणटा ते कारण तेजी स्पीड लिमीट एक आसता इशाचेर लॉक जाता केन्ना केन्ना ते म्हणटा डायरेक्ट स्पीड ड्रॉप जाता तेजे लागून अरे एक वा दोन असले जाल्यार सगळे जाल्ल्या भाशेन ते करता सारखे चलता ते कोणूच उलयना न्हू. It has become everything has become a problem. If you think that way, then it looks like there is no solution only. It is not the case at all. Everything has a solution. व्यवस्थितपणे सगळे सॉल्व जातले. I will look into these issues. Today itself I will speak to my director इवन ते also. म्हणटा जीपीएस ट्रॅकर तो बसोवंक लायलो ते हा. जीपीएस ट्रॅकर तेंच्यांनी बसयलो म्हणटा पूण मागीर तो आतां सारको चलना म्हणटा पूण ते आतां एजन्सी कोण आहा पळय ते आतां गोंयांत ना म्हणटा पूण कोणाक रिफर करप काय म्हणटा. पहिले ते सांगताले आम्ही फकत 2 एजन्सी कडे वच म्हणटा म्हणून. हम्म. मागीर आम्ही ओपन केले जाय ते कडे वचा ते म्हणटा इतले रेटा मेळटा इतले रेटा मेळटा ते 100 मेळटा आतां घेया 100 आतां ते 100 घेता आनी सांगता हो चलना उमके ना दोन्ही दोशे वाटेन ते कंप्लेन करता दिस शोज दॅट द इंटेन्शन इज नॉट रायट न्ही एक्चुअली आतां आमी मिटर घातलेले कोण यूज करता मिटर सांग म्हाका इवन 10% यूज करता नॉट इवन 5% आर युजींग द मिटर हायकोर्टान आदेश दिल्लो म्हूण एक बरी शिस्त उरोवन दी म्हूण घातलेले आतां आमी सांगला आतां पयर आतां हांव आयकलां तशें ते म्हणटा ना डिजिटली फेर आमकां मेळपा जाय मोबायलार पडपा जाय हे इतले तरी ते म्हणपा लागले आसा आय एम हॅपी वॉट डज इट मीन द नोटिफायड रेट्स पॉयंट टू पॉयंट उमके चार्ज जातले म्हणल्यार तेजें मिनींग कितें मिनींग सादो इट इज एक्चुअली एप्लिकेशन ऑफ टेक्नॉलॉजी टू नो दॅट आनी एप बेस्ड टॅक्सी म्हणल्यार इट इज द सेम थिंग बेसिकली सो दे समहाव दे डोंट लायक द वर्ड ऍप ओली म्हणून ते म्हणटा आतां डिजिटल प्लॅटफॉर्माचेर हेजेर फेर येयल्यार पुरो म्हणटात ते सारखे पॉयंट टू पॉयंट कस्टमराक पडल्यार पुरो बिकॉज यू कॅनॉट चेंज दॅट नो वॉट कम्स ऑन द फोन सो इट इज अ गुड प्रोपोजिशन इफ यू डोंट वॉन्ट इट टू बी कॉल्ड ऍप विल नॉट कॉल इट ऍप ते भाशेन करपा वी आर इन टॉक्स विथ द ऑफिशियल्स माननीय मुख्यमंत्र्या कडेन हांवें डिस्कस केल्ले आसा विल बी कमिंग आउट विथ अ सोल्युशन हा पण तांकां ते उतर ऍप म्हणल्यार नाका न्ही you have seen no the app means कितें जाता ते सारखे So one of Goa miles and taxi issues are rising these days. We see every day one new video coming from the taxi drivers are racing them or Goa miles. So what steps will be taken back? see the very fact that today they have 5,000 cars Goa miles it shows that it is working app based taxi is working and all these 5,000 drivers are not only driving only tourists they're driving local people थोडे कडेन ट्रान्सपोर्टूच आसना एपार गेलो जाणटो सुद्धा कोण आहा जाल्यार ते भुरग्यांक सांगता मातशें टॅक्सी आहा पळय टॅक्सी येता हें तांकां नाका न्ही मागीर कितें करपाचें वी कॅनॉट फोर्स इट डावन द थ्रोट in such a harsh manner so we are thinking what is the best way out that's why it is taking a little time. So, but we start getting scared about this Goa miles because a lot of incidents are coming these days. फाटी व्हिडिओ व्हायरल जालो एक टुरिस्टाक चलोन वयचें पडटा खूब. Yeah, They're getting scared. Goa miles is scared of Goa taxi. And even to that problem, I had given them a solution. We will do something called geofencing. तुम्ही म्हणटात ते ड्रॉप करपा येता तेन्ना तुमचे भाडे घेवन वयता तशें जावपा नाका म्हणून जिओ फेन्सिंग करपा जाता बट अ कस्टमर स्टेइंग इन एनी हॉटेल should have the freedom go to his phone and if you invite a taxi on app it should be available. This is at every international destination it is happening in every state so why should the same thing not be allowed in Goa म्हाका हेजी समजुनी मेळना आणि तुमकां समजून चड आसपा जाय कितें जाता ते But government they should basically be a change of attitude तेंचे तर्फे they should start thinking positively आणि आता टुरिझम फुटफॉल जे इन्क्रीज जावपाचे आसा पत्ते तेन्ना आतां सीजन येयला एवरीबडी वील गेट देयर ट्रिप्स why they are so this I don't know
But if they do and such videos become viral, तुम्ही आता सांगता तसे, it will go reverse gear again. So, but when the government is coming with a solution, because so many years are going past, right now the government had given the If assurance it was, see, if it was such a easy solution, other people would have solved it long back. Other governments would have done it long back. Honorable Chief Minister is on record. We are seized and आम्ही ते एकदाच cover करतो. We are in discussion. But No? your MLA is on the record sir, saying कि he's been fed up of the government is not able to solve such a small issue like a taxi. Michael Lubert in the statement that day. See, if you look at his statement, please hear the whole video. What he says at the end of it. What he says at the end of the video. The fares should be available on the phone. It should be on a digital platform. Government notified rates. A customer should know. Suppose you travel from Mopa to Margao or Mopa to Kankod, how much it will cost him. That is the same thing what we are proposing. So, उलयला एक that video तो मुद्दम आहे and conclusion आहे तिथं digital platform म्हणजे. I am also saying the same thing. So where there is difference. बोली पहिले किती उलयतात ते you know Michael better than me, so I Okay. don't want to comment Sir, on that part. How this issue will be solved, sir? The Huh? clashes between Goa Mines and Goan Taxi, how it can be solved? It is not a question of clash. एक टाइमा थोडेशे टुरिस्ट असतले आता टुरिस्टांची संख्या वाढला गोवा इज द प्रिफर्ड डेस्टिनेशन वी शुड नॉट किल द गूस विच लेज द गोल्डन एग वी ऑल हॅव टू बी बॅलन्स्ड आम्ही त्यांचेही थोडे ऐकपा जाय तेणी आमचेही थोडे ऐकपा जाय देर हॅज टू बी गिव्ह अँड टेक सम सोल्युशन विल कम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर डॉक्टर प्रमोद सावंत विल कम विथ अ सोल्युशन along with us we are in discussion as I told you. आणि टॅक्सी लागून गोयचे नावही घाण जाता न्हू गोयचे नावही घाण जाता ते हांवें तुका सांगपाची गरज आसा माझ्या तोंडान उतरां घाल नाका तुमकां बरी खबर आसा सगळे ओके सर आणि एक आयज एग्रीकल्चर कॉन्क्लेवाक ट्रान्सपोर्ट मिनिस्टर दिसता पळय तेणी म्हाका सी डोंट फॉरगेट दिस इज ऑर्गनायज्ड बाय असोसिएशन which is an industrial body. Don't forget that it is organized along with Primus, their partners for this particular. What does it say? That agriculture should be built into an industry by having a good processing unit everywhere. Latham Pache Industrial Estate is specifically meant for a food park for processing what is available in Goa. So it is in the fitness of things that agriculture also should be developed with value addition as an industry. That's why they were invited to it. तुम्ही सगळेच ते दुसरे लेन्स घालून पडयल्या मागीर दिस वन वर्सीस दॅट वन प्लीज कर नाका असले सर एक्झाम्पशन